Familia moyo 100 e kar dak ma Makande Mombasa koro kia kama gichoma bang' ka jopecho monjo gi kawuono kogwen kendo chako darogi gi thuon e udi mayande gidakie. Jodago koni gipo mana ka kweth rowere e bwarita mar obila ne omonjo kar dak margi kendo chako darogi gi thuon maonge notis mora mora. Kata kamano jopecho go mane ochung' ne chenro mar daro jogo koni gin kod chik mar doho moyienegi daro jogo e utegi, koni thothgi ok osebedo ka chulo kaka owinjore. Giywak ne piny owacho mondo rang kaka nyalo jologi e yor manyonegi kuonde ma ginyalo jotie. Kubeba vitu na kutoa nje. Na kweli hapa hatujapewa notice yoyote. Tungeliomba hata kama ni notice tupewe notice, alafu tujipange vile tayari. Lakini there is no notice, hakuna notice. Nimetoka hata hiyo court order hatujapewa. Nimefanya kazi na posta miaka 35. Leo hii natolewa kwenye nyumba hata sijui niende wapi. Na hatukupewa notice. Ni leo tumeamka tu asubuhi tukapata milango inavunjwa, mnaambiwa tokeni. Hatujui twende wapi. Na hatukuambiwa kwa tokeni, na kuna watu kama mimi mwenyewe sidaiwi na posta, na teleposta, lakini mambo nitoka kwa nyumba. Vitu vimechukuliwa, vimeenda. Tunaambiwa it is a nation of the hustlers. Which kind of hustlers? We are all hustlers here. We are paying rent of 6,100. We cannot afford 30,000, 400,000. We are paying 6,100. We are hustlers. Watu wana hustle. Wengine wanafanya kazi sokoni, wengine wana vibanda hapa nje. Tukitolewa hivi ni haki kweli hiyo kwa serikali? Hizi nyumba ni za Teleposta Pension Scheme. Ni nyumba ambazo watu wamekaa kwa muda mrefu bila kulipa rent. Cumulatively rent arrears ambazo ziko kwa hizi nyumba ni karibu 25 million. Watu wengi ambao katika hizi nyumba wakati huu ni watu ambao wamekuwa sublate. Wale original owners ambao walipewa hizi nyumba Teleposta hawako hapa, wengi hawako hapa.